nedjelju, kad sam ja govorila, prosti, ovo će možda biti malo dramatično, ali nema veze. Ja sam govorila o ženi koja se zvala Lillian Biomens. Lillian Biomens je žena koja je bila zakačena za morfi, jer zakačila se za to, a bila je doktorica opće prakse. I njeni doktori su je zvali kostur sa zloduhom u sebi. Nisu mogli pomoći i zamislite što je pomoglo. Ona je čitala riječ Božju. Ona je čitala riječ Božju i tako je ozdravila. Ona nije znala šta čita, ali bila je uporna, čitala i onda su ona i njena sestra napravile kuću za ljude za palijativnu skrb i tamo su im čitali riječ i samo su ljudi ozdravljali. Znači, kad sam ja upoznala Matiju, on je meni izgledao kao kostur sa zloduhom u sebi. Doslovno. Znači, imate totalno iscjeljenje iz nemoguće situacije, naše svjedočanstvo prije ne znam koliko godina na YouTube-u. Totalno iscjeljenje iz nemoguće situacije. Znači, on je, sad kad bolje promislim, bio kostur sa zloduhom u sebi. Nije se mogao kretati, nije mogao raditi, nije mogao ništa. Je li istina? 100%. I vidi ga sad. Ima obitelj, ima dijete, radi, s nama je. Jel to tebi super? Znači, kostur sa zloduhom u sebi. Znači, on je imao 20 kila manje. Da. Jel tako? Jel želiš nešto reći njima još sad? Ovim i zdravima i bivšim nezdravima. Mogu reći o tebi zapravo i tom cijelom procesu jer sam primio... Čekaj. Prosti. Malo ću ti to... Malo držbak je ovdje. Ovdje ću ti, to samo ću ti zakačiti. Malo kvari sferu i tu. Šalim se. Šalim se. Da, u biti kad sam došao do čiste istine, to je došao sam do Lorenza prvo. Ali Lorenz je tako bio u gužvi i on nije mogao tada, on je još po gradovima u tom trenutku. Kratko mi je prenio tipa 2 seminara, tako nešto, dva put sam bio i onda je potišao. Nije se tad molio za mene, nisam još shvaćao o čemu mi priča, nije mi bilo jasno neki oko 2 godine. Sam ja bio u tim teškim, ajmo reći, mukama, to je bio totalni kolaps probavnog sustava. I doktori su od doktora, od alternativnih liječnika, od kineske, indijske, svakako medicinu sam probao, ništa mi nije pomagalo. I uvijek je bio taj neki preparat koji će ti čudesno pomoći, ali zapravo mi je bilo sve gore, realno. Ne nužno od samog preparata, nego mi je jednostavno bilo sve gore. I sad sam došao do Lorenza, on mi je objašnjavao da se to može primiti kroz vjeru, kroz molitvu, međutim meni je to dvoje bilo nespojivo u tom trenutku, jer nisi naviknut tako živjeti unatoč tome što sam išao u crkvu, ali ne uče vas te stvari u crkvi sad. Ako se u vašoj crkvi uče, onda ste u dobroj crkvi, ali ja ne znam zapravo ni jednu kod nas osim ove o kojoj sam sad. I tako, Lorenz je otišao, međutim Ivana se odlučila posvetiti meni, ajmo reći, i moram priznati da sam kroz nju vidio prvi put taj princip vjere, iako mi tad nije bilo jasno šta vidim, kasnije mi se počelo slagati. Ona je dolazila uglavnom kod mene, davala mi knjižice i sad čitala mi Hegina i objašnjavala mi kako da pristupim tome. Objašnjavala mi kako su ljudi kod njega primali isciljenje, kako ljudi kod Lorenza primaju isciljenje. Govorila mi o tome, ne znam, dolazila je neko 2-3 puta kod mene po tako 2-3 sata. I ono što sam ja uhvatio tu, da ja nisam nju razumio zapravo. Očekivao sam cijelo vrijeme da će mi spustiti, jer kad god bi došao tipa homeopatija ili nešto, kao da, pozitivno razmišljanje, ali imaš još ove preparate, imaš još ovu terapiju, to ti je to. Očekivao bi da će mi u nekom trenutku ponuditi nešto još, kao da, to ti je vjera, molitva, ali ovo će ti zapravo pomoći još. Ali kod nje to nisam vidio. Ono što me zaintrigiralo najviše, da je cura toliko se posvetila tome, da mi priča recimo 10 sati u komadu, samo o vjeri i iscjeljenju preko Isusa Krista. I nije bilo više ničeg iza. Nije bilo nikakve skrivene poruke, nije bilo ničeg. Nije bilo preparata iza. Da, nije bilo ničeg iza. I ja sam u tom trenutku, ne razumijevši o čem je ona priča, odlučio se jednostavno, ajmo reći, baciti na glavu u tom kontekstu. Zato što sam vidio kod nje to, da je ona totalno, kao prvo nije mi se činila luda, kao prvo bi zaključio, valjda luda cura priča toliko o nečem što ne postoji. Činila mi se na mjestu, a pričala je 10 sati o nečemu što je uopće nisam razumio. Znači, vjera u riječ, primi iscjeljenje, zdrav si. I nije ono rekla ovako sput, kao prođe, jer ne vjerujem ja to, ona je 10 sati pričala o tome, neprestano.
I na osnovu njene riječi sam ja odlučio ući u seminar koji mi je opet ona dala od Lorenza, stati taj 7. dan seminara, mislim, na riječi jednostavno ići. Jer rekao, ako ona toliko vjeruje u to, pa nešto to mora biti. I stvarno je bilo je puno više nego sam zapravo uhvatio na prvu. Tako da eto, nije čudo da ima misiju, nije čudo da se kreće u ovom smjeru, ali kažem, čovjek može biti mudar, može biti možda neljubavan, nekad može biti svakakav, ali ako imaš ovakvu vjeru koju Ivana, jednostavno ja sam se samo za to uhvatio. Ja sam se kod neke njene osobnih stvari mogao ne složiti, ali samo sam za to uhvatio i to me izvuklo. Koji je bio ono tvoj stih? Kad si čitao stihove, koji je ono bio tvoj stih? Bio je stih, tad su mi doktori rekli, nisu rekli umrećeš jasno, ali rekli su ne možemo ti više pomoći, to je to, ne? Dali smo ti od ovih lijekova, od onog, to je to. Znaš, teško je to kad ti kažu, ja sam imao tad kaj 26-7 godina. U tim godinama, već si, ne znam, bio sam 50 i nešto kila, sad imam za usporedu 75, ne? To je bitna razlika, ti si bitno iscrpljeniji i počneš razmišljati u tim godinama neočekivano o kraju života, jer vidiš da ti je tijelo jednostavno skršeno, cijeli probavni sustav mi je stao. Ja nisam ni mogao jesti, nisam nikad bi jeo, ne bi to ništa bilo konkretno. I onda došao sam do stiha, tako čitavši, ali kažem, nakon što sam to primio, nakon što sam počeo stvarno razmišljati da postoji opcija da je to što mi pričaš istina. Došao sam do stiha, mislim da je to bio izlazak 15-15, tako nešto. Kaže mi, u grob ti ćeš leći kad budeš zreo, u sretnoj starosti bit ćeš sahranjen. I prvi put sam tada osjetio, znači meni su odmah krenule suze na oči, prvi put sam tada osjetio da stvarno ovo će mi ona pričala, nešto postoji. Ja se nisam rasplakao jer sam ja razmišljao o tome, što sam rekao, to sam ja samo me nešto koje me piknulo, znaš, ali u duhu, u srce. I jednostavno, tu mi je dalo dodatni poticaj. Kažem, prvi korak mi je bio to što sam povjerovao u njene riječi zapravo. I krenuo čitati Bibliju, krenuo čitati tad ozdravljenje za svo naše tijelo. Da. Sa vjerom da stvarno nešto je, da to nisu samo prazna slova, ajmo reći. Da to stvarno je Božja riječ za nas. Iako to nisam razumio šta radi i šta znači, ali kasnije sam shvatio po putu. Ali prvo je bilo to iscjeljenje, da bi onda krenulo puno druga i da bi krenulo onda, ajmo reći, riječ kroz mene prema drugim ljudima, da bi ja mogu donijeti nešto ljudima. A sad kako su to drugi ljudi gledali, da, uglavnom ko ludost, unatoč moje velikom elanu i ti ko si otkrio da postoji, drugi svemir, mislim, tako je nešto. I to me je nekad po putu pokolebalo da stanem, ali jednostavno to što kaže Ivana, ti moraš ostati reći, moraš ostati fokusiran, jer ja sam bio do jučer oni. Ja sam bio taj kojem je to zvučalo sve ko ludost i da nisam skoro umro, ne bi ni došao tu. Znači, toliko me Isus voli da mi je dopustio da dođem tu. Meni nije najveći poklon to iscjeljenje. Najveći poklon je što sam došao na njega. Jer mi to ništa ne bi značilo bez njega. To je ukratko to. Bravo. Bravo.